ni inkuru igezweho nonaha ikomeye cyane, ni inkuru benshi cyane yamaze kubatera ubwoba, benshi basa n'abamaze kwibaza uko biri burangire. Igisirikare cya FCM23 cyongeye kuba gitera igitero gikomeye cyane, ubwo ni igitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'abacancuro, n'ibirindiro biherereye mu mujyi wa Uvira aho benshi bita mu isantere. Ni agace gaherereye mu mujyi wa Uvira bizwiho ko ari agace kabamo muvoma nyinshi cyane ndetse kabamo urujya n'uruza. Aha rero biravugwa neza ko uyu mukuru w'abacancuro ariho yarari gucumbika cyangwa se kuba ariho yarari kuba nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse kugira ngo agende akurikirana ibikorwa byaba bagenzi be. Nimvuga umukuru w'abacancuro ntabwo ndi kuvuga umukuru w'abacancuro ku rwego rw'isi cyangwa se ngo mbe ndi kuvuga Eric Prince. Ahangaha ndavuga umukuru w'itsinda ry'abacancuro ryari ryaraje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abacancuro kuhagira bagombaga kwitoramo umwe umuyobozi, ndetse bavuga neza ko bahagurutse bafite inshingano ndetse bazi ubuyobozi bwabo uko bameze, ndetse na buri wese role azagira ku butaka bwa Kongo aho bari baje guhangana n'igisirikare cya M23. Umwe ndetse mu bakuru bivugwa neza ko ariwe wari uhedinze iyi delegation y'abacancuro bari ku butaka by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Aba ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya. Uyu bivugwa neza ko yamaze gucakirwa. Ibi byagenze bite kugira ngo uyu mucancuro abe yamaze gucakirwa kuri iyi nshuro? Biravugwa neza ko ku kagambane gakomeye cyane, bivugwa neza ko kagizwe na bamwe mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Benshi bavuga neza ko M23 yamaze kugira ubutasi bukomeye cyane ndetse no kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo abafite amapeti yo hejuru, bakaba bakomeje kugenda bagambanira bagenzi babo. Ibi byongeye kwigaragaza. Ni gute uyu mukuru w'abacancuro yaje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane mu gihe abamurindaga nibura hari hasigaye babiri, abandi ngo bahawe akaruhuko k'amasaha 5 nk'uko byagiye bigaragazwa. Akagambane gakomeye cyane. Uyu mucancuro yafashwe nk'uko bigenda bitangazwa, ariko M23 yongeye kubigira ibanga kugira ngo hataza kuza igitutu cy'amahanga, ndetse uretse kuvugira mu migani ndetse no guca amarenga. Nibyo byagiye biranga bamwe mu bayobozi ba M23 berekana neza ko bakomeje kugenda batsinda icy'umutwe izi ngabo, ariko nta official statement cyangwa se official announcement yigeze isohoka mu rwego rwo kwirinda igitutu ndetse no kugaragariza amahanga ko aba bacancuro bakomeje kugenda bagorwa. Inkuru iraturuka Igoma ivuga neza ko kuri headquarter cyangwa se aho twafata nk'umujyi wa Kivu zombi hariya Igoma hari ibyishimo bikomeye cyane, nyuma yuko bivugwa neza ko uyu mucancuro wafashwe ari umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu bitero bya drone byagiye byibasira ibice bitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hano yafatiwe. Amakuru akomeje kugenda ashimisha benshi cyane, barimo abaturage batuye mu Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi. Bavuga neza ko drone zari zarabazengereje uyu nguyu yari uzifitemo uruhari, ariko kandi abacancuro aho bagaba ibitero ahenshi by'umwihariko ahatari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'aho baba bagamije kurimbura aba baturage, babikora ku itegeko rya Perezida Tshisekedi ndetse n'ingabo ze FARDC nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru rero aravuga neza ko uyu mucancuro witwa Elson bivugwa neza ko yamaze gucakirwa, ndetse uyu mugabo bivugwa neza ko ari umugabo w'imyaka 42 uturuka mu gihugu cya Rumaniya, yamaze gucakirirwa hariya mu mujyi wa Uvira mu isantere. Bivugwa neza ko ari akagambane kagizwemo n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu nguyu kandi yahise ajyanwa igitaraganya mu defense za M23. Bamwe bati ubu ngubu tuvugana ari mu birindiro bikomeye cyane bya za Bukavu, abandi bati uyu yagerejwe Igoma hameze nka headquarter. Uyu nguyu ubari guhatwa ibibazo ndetse ari ku kijyanye n'umuriro ukomeye cyane. Abandi bati M23 ntiyahita ifata izi risk zo guhita imujyana hakurya iriya mu rwego rwo kwirinda ko bagenzi be cyangwa se abandi mu gisirikare cya leta ya Kongo bashobora kubikoba mu nkokora mu gihe bari mu rugendo rw'amazi berekeza Igoma. Abandi bati nta n'umwe wamenye aya makuru, ntiyigeze atangazwa, ntawe ushobora kuza gutekereza ibi ngibi, maze M23 ifite inzira nyinshi cyane ishobora kumucishamo akisanga aho twafata nka headquarter. Abandi ariko bakomeje kugenda bagaragaza neza ko M23 ifite ibigo bitandukanye bya gisirikare ishyiramo abo yafatiye ku rugamba, ndetse n'iyo ashobora kuba ariho yamaze gushyirwa neza aho bivugwa neza ko akiri muri bice bya Kivu y'Amajyepfo, ibice bigoye kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zibe zakinjiramo cyangwa zagiramo nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zitera ubwoba abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda batakaza imbaraga zo mu kirere, kuko byagaragaye neza ko izo ku butaka zo zisa naho zagoranye ndetse bisa nkaho zacitse nk'uko bigomeje kugenda bitangazwa. Amakuru dukesha
ikinyamakuru cyandikira ku butaka bwa Kongo ndetse Kinshasa cyamaze kuvuga neza ko bamwe mu basirikare bakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko tubikesha n'ibinyamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwo mu Rwanda byamaze kugaragaza amakuru avuga neza ko leta ya Tshisekedi by'umwihariko binyuze muri perezida w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto yaba yamaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo gutangaza neza ko ingabo ze zidashoboye no kuvuga ko zidafite ubushobozi bwo kurwana ariko ngo na Wazalendo ntizishobotse. Wazalendo ubwo zifite ubushobozi bwo kurwana ariko discipline n'ibindi ntabwo bizemerera kuba zihangana. Wazalendo zirashoboye ariko ntizishobotse, FARDC irashobotse ariko ntishoboye. Ibi rero byakomeje kugenda biteza uruntu aya magambo umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze bisa nkaho byakomeje kugenda bigaragaza nko kuza guca intege ndetse no kwerekana neza ko igisirikare cye nta kamaro gifite, byatumye bamwe mu basirikare b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakaye cyane ndetse bamwe ntibashaka gusubira mu nshingano bisa nkaho bivumbuye. Ibi kandi si ubwa mbere bibaho kuko umukuru w'igihugu cya Kongo yagiye abazwa impamvu yagiye ahuruza ingabo nyinshi cyane zagiye zifatwa nk'izaje kumuha umusada mu rugamba ahanganyemo na M23. Ibi kandi byagiye bituma benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa M23 bibaha avantage kuko Tshisekedi yagiye ivugira neza ko impamvu yagiye yitabaza abarwanyi baturutse imihanda n'imihanda nuko ingabo ze zitari zishoboye guhangana ndetse zikaza kugenda zihangana n'aba basirikare ba M23. Tshisekedi wavuga neza ko bafite ababafasha kandi ngo bafite imbaraga mu gihe nawe yitabaje ibihugu birenga 5 akongeraho n'abacanco ndetse n'abandi basirikare bahembwa bubyizi. Aba bose nta musaruro bigeze batanga, ibyo benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kondisiyo gikoreramo kuzikoreramo bigoye ndetse bisaba kureka ubunyamwuga n'ibindi byinshi cyane kugira ngo bashe kugendera mu mujyi wabo. Ibyagiye bigora benshi mu basirikare barimo n'ingabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu ziri kuri ubutaka zikomeje kugenda zihahurira n'uruva gusenya ukurikije imibare y'abakomeje kugenda bagwa kuri uru rugamba. Namakuru agezweho akomeye cyane avugwa mu mujyi wa Uvira ho bivugwa neza ko hari gutegurwa igitero karabutaka, ari gutegurwa igisa naho ari meruka, ari gutegurwa igisa naho ari ubwira kabiri. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi barimo abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye, aba bose uko bahurira ku mugambi wo kurwanya M23. Inkuru ziravuga neza ko bari gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira ibice M23 isanzwe kontrola. Namakuru yamaze kujya hanze agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kumara icyumweru cyose gitsindwa mu bice bitandukanye uturutse mu kibaya cya Rusizi kugera mu bice bya Makabora, kugera mu bice bya Sange, kugera mu bice bya Kabunambo ndetse na Runingu, hose bakaba barahakubitiwe ndetse by'umwihariko ingabo z'abarundi zikagwa ari nyinshi cyane muri iki cyumweru gitambutse. Amakuru aragaragaza neza ko kwisuganya ndetse no kongera gukora strategy nshya z'urugamba ari byo biri kurangiza ingabo ndetse zisa naho zihugiwe mu myiteguro ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko izi ngabo bisa nkaho ziri gutegura ikintu kidasanzwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru yagiye abigaragaza, ariko benshi bakavuga neza ko M23 yatangiye gutegura ibitero yo ubwayo yo kujya kuburizamo ibi bitero biri kugenda bigabwaho umunsi ku munsi. Namakuru agenda agaragaza neza ko M23 mu bihe bitandukanye uko igenda imenya amakuru y'ibitero biri kugabwa ndetse biri gutegurwa kuyigabwaho mu bice ikontorora mu madefensi agiye atandukanye, itegura ibitero byo kuyicubya ndetse ikaza gucubya iyi mirwano ibigiye kuba ndetse igacubya ibitero bigiye kwigabwaho nk'uko byagiye bikorwa ku bacancuro bateguraga ibitero bya drone maze M23 ikabasanga aho bari kubitegurira ikaza kubatatanya ndetse ikangiza bimwe mu bikoresho. Amakuru avuga neza ko izi ngabo gutegura ibi bitero bikomeye cyane bari kwiyegeranya begeranya intwaro. Ibi bishobora kuza gutuma M23 ifata umwanzuro wo kubasanga mu bice barimo, ibintu bishobora kuza gutuma humvikana amasasu menshi cyane muri uyu mujyi wa Uvira ndetse hakaza no kuba habera imirwano karabutaka. Ni ibitero biri gutegurwa ndetse aho bivugwa neza ko ari ibitero bizaca mu bice bitatu, bimwe ngo bizinjirira ariya ku butaka bwa Poezero, ibindi bigerageze kunyura za Kabunambo bigana mu bice by'ikibaya cya Ruzizi, ibindi kandi ngo binyure Sange. Aha rero M23 mu rwego rwo kwirinda kuza gutatangiza imbaraga yangana n'ibi bitero nyuma y'uko
amakuru yamaze kujya hanze ndetse n'abaturage bemeza neza ko izi ngabo ziri gukora inama zigitaraganya hari kwegeranyirizwa n'izindi ntwaro ziremereye cyane. M23 ishobora kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kwerekeza muri ibi bice bari gupangiramo urugamba kugira ngo ize kuburizamo ibi bitero bigiye kuza bituruka mu bice birenga bitatu. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya M23 ibi cyabimenye mbere yuko n'aba baturage bose bakomeza kugenda batanga amakuru babivuga, hakaba hashobora kuza kumvikana imirwano ikomeye cyane muri umujyi wa Uvira aho M23 iri buze kuburizamo izi operasiyo ziri gutegurwa ndetse ikaza gushwiragiza inatatanya izi ngabo ziri kwisuganya. Ibi ni ibitero ingabo za leta ya Kongo ziri gutegura ariko bisa nkaho bari kubitegurana umujinya bitewe n'ingabo nyinshi cyane zimaze iminsi zipfa. Narabikubwiye ndetse no mu bindi bitangazamakuru bikomeye cyane wagiye ubona inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya Kongo kiri gutsindwa, kiri gukubitirwa mu bice bitandukanye nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo barapfuye mu minsi 7 ishize aho M23 yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ku butaka bwa Kongo ndetse no mu bice bitandukanye agiye hapfa ingabo nyinshi cyane. Kabunambo ntitwahibagirwa ndetse ku Bidegu ndetse no mu bindi bice bitandukanye ahagwa ingabo z'abarundi zanateje ikibazo gikomeye cyane hakurya Bujumbura. Inama z'igitaraganya ndetse hongera gucicikana amatelefone aho bivugwa neza ko izi ngabo z'u Burundi zapfuye ari nyinshi cyane ku buryo bitagombaga kwihanganirwa na Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abandi barimo umugaba mukuru w'ingabo w'iki gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo wicaje perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akamuganiriza ku bijyanye n'iki kibazo musaba neza ko bakabaye bagabanya umubare w'ingabo, nyamara byaba na ngombwa bakazikurayo bagasigara barinze imipaka. Nyamara Generali Evariste Ndayishimiye uteze iki gihugu cy'u Burundi ibi ntabwo abikozwa, ahubwo akomeza kuvuga neza ko bibaye ngombwa bakongera abasirikare muri iyi mirwano. Nyamara ibi ntabwo ari kubivuga yirengagije neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cye bari kugomeza bagwa kuri ubutaka. Hagaragaye ibyobo twakita imva rusange byagiye bishyirwamo abasirikare b'u Burundi bagerekeranyije maze bakareba abapeti banini akaba aribo bajya gushyingura ku butaka bw'u Burundi ku munsi w'ejo. Ibi nabyo byongeye gututumba ndetse binateza imyivumbagatanyo aho ibihe bitandukanye ingabo z'u Burundi ziri kuri ubutaka bwa Uvira zagiye zinafata umwanzuro wo kwirinda kongera gusubira mu mirwano bitewe n'uko bavuga neza ko batitabwaho mu buryo bwari bwo bwose. Kuri ubu ngubu rero bamaze kongera gusubira mu mirwano aho bivugwa neza ko nibacunga nayo bashobora no kuza gutakaza undi mubare munini w'abasirikare nk'uko biri kugenda bitangazwa. Imirwano yo irakomeye ndetse iranakomeje mu bice bitandukanye, ariko ikiraje benshi cyane inshinga ni ibi bitero bikomeye cyane M23 iri kuvugwaho ko ishobora kubigiye kuburizamo, bishobora kuza kugaragaza urwokotsi rw'ibisasu ndetse na operasiyo zitandukanye ziza gukorwa mu buryo bwabo. Amakuru akavuga neza ko M23 niza gufata umwanzuro wo gukoresha uburyo bwa gikomando nk'uko isanzwe ibikora, ikaza gukora operasiyo zinjira ndetse zigatungura ku buryo bukomeye cyane bimeze nk'ibitero shuma. Hashobora kuza kutumvikana umutekano muke ndetse n'ibiturika byinshi cyane, ariko nifata umwanzuro wo kwinjirana ibibaraga biremereye cyane isenya irimbura iza kuba yagira ku birindiro by'izi ngabo. Abaturage benshi cyane bamaze no kuva mu byabo. M23 ntabwo isanzwe ikoresha ubu buryo bwo kuba yakinjirana imbaraga z'umurenge zishobora guhungabana abaturage, ikoresha operasiyo zitandukanye aho abakomando aribo bigaragaza cyane. Ntabwo turamenya uburyo buri buze gukoreshwa, gusa ibyari nuko bivugwa neza ko M23 nayo iri kugenda itegura uburyo bwo kujya kuburiza mu ibitero, kandi ko nibwo ingabo za leta ya Kongo zabimenya ko M23 iri gutegura ibitero nabo barabizi neza ko itaba yicaye kandi badafite ubushobozi bwo kubihagarika kuko batasobanukiye ndetse badashobora kumenya uburyo M23 iri bubikoremo, abiri bunyuremo, abo iri bukuremo amakuru. Ibi byose bikaba bidashobora guhungabanya intambara cyangwa se ibitero M23 iri gutegura nyuma yuko yamaze kumenya amakuru ko iri gutegurwaho ibimeze nkaho ari ibitero rurangiza biri buce mu bice namaze kukubwira bigera kuri bitatu aho umugambi uri gucirwa mu mujyi wa Uvira rwagati. Inkuru rero ziravugwa neza ko aba basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murare yongeye kuzamuka ndetse niyo mpamvu bari gupanga ibi bitero, ariko bitazwi neza niba biri buze kugera ku ntego kuko bishobora kuza kuburizwamo. Ndakwibutsa neza ko M23 atari ubwa mbere ikoze ibi ndetse aho yabashije kujya ku kibuga cy'indege cya Kisangani ikaburizamo ibitero byahaturukaga by'indege ndetse
bikabasha kwangiza systeme z'abacancuro. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari uburyo budasanzwe M23 yakoresheje bw'ubwirinzi kugira ngo ikomeze kugenda ihangana n'aba basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abacancuro bari bakomeje gukoresha drone bifashishije iki kirere bagenda bayigabaho ibitero mu bice bitandukanye. Inkuru kandi ziragenda zigaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bivugwa mu bice bitandukanye, aho M23 yatangiye kubona izindi ramforo z'ingabo ziri guturuka mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko no muri Kivu y'Amajyepfo mu bindi bice bitandukanye. Ariko kandi hari abasirikare babaye deployed baturutse mu gice cya Goma nk'uko bitangazwa mu kigo cya gisirikare cya hariya nk'uko amakuru abivuga Kakatindo, ahashobora kuba hamaze kuzanwa ingabo nyinshi cyane zerekeza ahangaha ku butaka bwa Uvira, ndetse aho bivugwa neza ko zije gutanga umusada bitewe n'uko hakenewe ingabo nyinshi cyane bitewe n'urugamba rushobora kuba rugiye kuhabera. Amakuru agezweho nonaha yerekana ibimenyetso bigera kuri 6 bivugwa neza ko abacancuro bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, bamaze bose kuba batanga order ndetse bamaze gutanga amabaruwa asaba ko basesa amasezerano bafitanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kaza kuva muri imirwano bagahara aya madolari menshi cyane bakoreraga. Ibi bitewe n'iki? Igisirikare cya M23 cyongeye gufata abacancuro bane, noneho biravugwa neza ko aba bacancuro aribo bari basigaye mu bahanga bari kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse batanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse n'akajugujugu z'intambara. Aba basirikare bivugwa neza ko batewe mu bigo byabo, ndetse bivugwa neza ko babiri basanganywe ibikoresho biremereye cyane bikoreshwa mu kubungabunga ikirere ndetse no kugurutsa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare kandi ndavuga aba bacancuro bagira kuri 4 bafashwe, 2 ari bazima, abandi 2 bamaze kwishwa bitewe n'imirwano yabereye aho basanzwe na operasiyo ikomeye cyane ya M23. Amahanga yakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ibi ari gukora byo kuzana abacancuro ndetse n'ingabo nyinshi cyane zigahurira kuri ubutaka ari byo bihungabanya umutekano w'abakongomani. Ibi M23 kandi yagiye ibyereka amahanga. Abacancuro si ubwa mbere bafashwe ndetse bakerekwa amahanga ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse mu kimwaro cyinshi cyane, ariko bisa nkaho noneho n'abari basigaye bari buze kuba bikura kuri ubutaka. Biravugwa neza ko abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abaturutse muri Rumaniya, abaturutse mu itsinda rya Burakawota bo kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere kubera ko bagiye bicwa ndetse abakuru muri bo bagapfa, aba bakahasigara ari kugira ngo amasezerano arangire bacyure ayo mafaranga, ariko mu by'ukuri bategera aho urugamba ruri kubera. Bivugwa neza ko aba bacancuro 4 bagizweho ingaruka zikomeye cyane nuko abasirikare bagomba kubacungira umutekano bishwe rugikubitana M23 mu gutegura iyi operasiyo. Benshi bari kwibaza M23 ni iki ikoresha kugira ngo ize kumenya amakuru ndetse navumbure inyubako cyangwa se aho aba bacancuro bapangira urugamba. Bivugwa neza ko bari bamaze kwegera ibice M23 kontrola kugira ngo baze gukora amakoordinate ndetse baze gushyiramo amakomande yahaza kunyura drone ziza guhagurukira za Kisangani. M23 bikubimenya rero yavugaga neza ko aba bacancuro bari buze gusubira mu bice bari basanzwe barimo M23 itashobora kugeramo, biza gutuma ikora operasiyo bakiri gukorodona ndetse banapanga ibi bitero. Aha rero niho aba bacancuro 4 bafatiwe, 2 bahita bicwa, abandi 2 barafitwe na M23 mu kimwaro cyinshi cyane. Benshi baravuga neza ko M23 yari ikwiye kongera kuberekana kuko ku munsi ubanziriza ejo yari yafashe abandi bagira kuri 6 ibafite ari bazima. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane aho M23 yatakaje abakomando bagira kuri 2 bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza kuko abacancuro bose barafashwe bagira kuri 6 ndetse ahaguye nyine abasirikare ba M23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego M23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma M23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima M23
M23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara 23 mu rwego rwa diplomasi komeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho icyo 23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro. Uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero, ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Namakuru agezweho none yemeza neza ko umutwe wa 23 wongeye gutanga isomo rikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi zari zagerageje kwambuka, ariko biza kurangira bizibanye ibibazo mu bice bitandukanye. Ingabo z'u Burundi zagiye zambuka ndetse zitanyuze ku mupaka usanzwe uzwi kugira ngo zize gutungura FC 23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ariko nanone ahitwa Nyamaboko ndetse n'ibindi bice bitandukanye habaye imirwano ikomeye cyane, aho ingabo z'u Burundi zongeye gukubitirwa hareba inzega. Benshi bagiye bavuga neza ko hagaragaye imirambo y'ingabo z'abarundi mu mugezi wa Ruzizi nk'uko benshi cyane babivuga. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi byagenze bite ngo bisange baguye mu mutego wa FC 23 nk'uko bigenda bitangazwa, ndetse benshi bakaza kugenda bavuga neza ko ari akaga gakomeye cyane kongeye kugwira izi ngabo. Namakuru agaragaza neza ko izi ngabo zari zimenyereye kwambuka zikagaba ibitero shuma, ndetse ibitero byagiye bizengereza 23 mu bihe bitandukanye. Kuri ubu ngubu kandi 23 yaje gukurura amakuru ko hari ingabo z'abarundi zigiye kongera kwambukira ku mupaka wa Panya, aho bambukura uruzi bakaza kugaba ibitero kuri 23 bayiturutse inyuma. Ibyagiye bizengereza cyane ibyabaye kuri aba ngaba rero byo bisa nkaho bya wa mugani wa bwa bushwiriri. Bamwe baguye muri uyu mugezi, imirambo abaturage bayibonye kugeza kuri ubu ngubu, imirambo ireremba mu mazi. Bamwe bakavuga neza ko iki gisirikare kandi cya 23 cyafasha abasirikare batandatu b'u Burundi. Abandi nyuma yo guhangana bahise bongera barambuka mu buryo butari buboroheye, hari n'abatwawe n'uruzi nk'uko benshi bagiye babivuga. Ni inkuru yababaje cyane igisirikare cy'u Burundi, ariko nanone biza kugaragara neza ko 23 yongeye kugenda itanga isomo rikomeye cyane iri kwihanangiriza izi ngabo z'u Burundi. Namakuru atugiraho rero aturuka neza mu madefense atandukanye y'ingabo za FC 23 murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo 23 baze kwitesha umutwe, bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa advancinga maze base n'abashyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze biba
kwirahira. Ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. Ni amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kuhashakira inzira bisa naho bizagorana bitewe n'uko FCM23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye? M23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazalendo. Aba Wazalendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa advancinga bakaza mu bice M23 ikontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya M23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakubiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazalendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. M23 isa n'iyari bafitiye inzika kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya M23. Aba Wazalendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazalendo yari yakoze, ndetse igikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa aba Wazalendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero aba Wazalendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi Bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo Umusibejo, ubwo M23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo M23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha, kuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nk'uko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing, cyangwa se aho abasirikare bitoreza. Abasirikare kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza, ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane, ngo maze akaba ariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero M23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo mwibi bice, inyinshi zagiye ziraswa, ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage. Abaturage kandi bakavuga neza ko Wazalendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa n'iyamaze guhaguruka, ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo M23 ariyo yagiye ihabwa agaciro, ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu M23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, byatumye mu masezerano ya
y'amahoro Tshisekedi atarahawe agaciro cyane ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. Makuru agezweho none yemeza ko umutwe wa M23 warekeye aho kubembekereza ndetse no kwinginga leta y'u Burundi. Amakuru atugira aravuga neza ko drone ya mbere y'igisirikare cya M23 mu buryo burofisiyeri yamaze kwerekeza ku birindiro by'ingabo z'u Burundi neza hakurya, aho bivugwa neza ko hari guturuka izi drone nazo ziza kurasa M23 mu birindiro byayo. M23 ifata umwanzuro wo koherezaho drone ya kamikazi yazengereje ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'abarundi, kuko bari bazi neza ko M23 itaza gutinyuka kuza kwambutsa umupaka ndetse ikaza kurasa kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi yemeza neza ko leta y'u Burundi yamaze gushya ubwoba ndetse yamaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Ni mu gihe benshi bagiye babwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ibi ngibi ari gukora byo kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo guhangana na M23 bishobora kuzamukoraho, ndetse izi nyeshyamba zamwiyeretse nkaho zigira discipline. Umunsi zizamuhinduka zizamurasa ndetse zagiye zimuburira zimwibutsa neza ko ibujumbura ndetse na za Gitega ari hafi cyane uturutse kuri uyu mupaka. Ibisa nkaho bamubwiraga neza ko nabo bashobora kuharasa, ndetse kuko M23 ifite imisozi itandukanye yo muri ibice by'inkengero za Uvira ndetse n'ahandi. Benshi bakavuga neza ko byayorohera. Aha rero niho Tshisekedi yakomeje kuba asa n'ushyira mu mutego ukomeye cyane mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi Felix Tshisekedi, kandi akaba akomeza kugenda amuhatira ndetse anamwereka uburyo bwo gukorana ngo bushya, aho bivugwa neza ko abasirikare b'abarundi ngo bashobora kuba bagiye koherezwa noneho ku butaka bwa Uvira ari ibihumbi n'ibihumbi. Nyamara benshi bakavuga ko n'ubundi abagiye baza nta musaruro udasanzwe bigeze batanga. Ibi rero biragaragaza ko benshi mu barwanyi b'umutwe wa M23 bagiye bakomeza kugaragaza ibimenyetso byerekana neza ko basa naho batakinginga ndetse basa naho batagishaka kumva amabwire. Ni mu gihe benshi bababwiraga neza ko uwashaka kurasa ku gihugu runaka bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. M23 iravuga neza ko nta ngaruka zidasanzwe yiteze kurusha izo yagiye igira ikiva muri uyu mujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bivugwa neza ko bakomerekejwe ni drone barenga 20 abapfuye ni 3 nk'uko amakuru aturuka hakurya ku butaka bw'u Burundi bitangaza. U Burundi bwatangiye gushya ubwoba ndetse benshi baravuga neza ko M23 ubu ngubu igiye kujya ikubita ndetse haditanka ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi ziba ziri gufata umwanzuro ndetse no gupanga imipangu yo kuza kuri ubutaka bwa Uvira. M23 bikoze mu gihe hari drone zigera kuri 3 zari zamaze kwigabaho ibitero zihagurukiye kuri ubutaka bw'u Burundi, aho yahise yohereza iyi drone ndetse itunguranye cyane cyaje gutuma inaza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Hakurya rero ibujumbura biravugwa neza ko amazi atakiri yayandi. Ibujumbura haravugwa pressure n'igitutu gikomeye cyane mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa kandi ubwoba bukomeye cyane aba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yamaze kuhindura abarinzi bose b'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose hari abarinzi bashya ndetse niwe mu rugo byamaze kumenyekana neza ko yahinduye nibura 80% by'abamurindaga. Ese Tshisekedi yaba yamugiriye inama yihe? Benshi baravuga neza ko umujyanama we mukuru Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamubwiye neza ko kuva atari kwizera bamwe mu bamurinda ndetse nabo bayoborana by'umwihariko inzego za gisirikare akwiye gukora amavugurura mashya kugira ngo ibyitwa kudeta cyangwa se kumutembagaza ku butegetsi bize kugenda biburizwamo. Ni mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwe yagiye yivugira neza ko abo bayoborana ngo ari indyarya ndetse akabivuga mu ruhame, akavuga neza ko ndetse benshi bagiye bacura imigambi yo kumutembagaza ku butegetsi. Ibi kandi nibyo bikomeje kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane ndetse akaza kugenda akora amavugurura ndetse n'impinduka zikomeye cyane muri iki gisirikare. Kugira ngo murabizi mu minsi ishize yakoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare, aho yagiye agaragaza ko hari abasirikare yakwiye mu nshingano ndetse abandi akabasimbuza abashyashya, nk'uko benshi bari bavuga ko ibi byose ari kubishyirwa ku gitutu kuko amakuru yamaze kugenda ajya hanze. Ibi kandi yabitewe n'igitutu, aho bivugwa neza ko bari bamaze kumushinja urupfu rwa Minisitiri Gabi wishwe mu minsi ishize. Inkuru ko arayibabwiye, abenshi bakavuga neza ko yishwe ku kagambane ka perezida w'iki gihugu bitewe n'uko uyu minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho yari afite menshi mu mabanga y'uyu mugabo ndetse akaza kugira ubwoba ko azamushyira hanze. Ibi byose byagiye bihurira kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ndetse benshi bakavuga neza ko atanorohewe n'uburwayi muri iyi minsi yifitiye. Ibi byose bikaza gutuma ataryama ngo asinzire.
hakurya mugenzi we ndavuga Tshisekedi nawe ntabwo yorewe nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda isa n'iyigarurira amahanga maze bakaza kugenda bayumva mu gihe Tshisekedi we yari yaragiye yifatikanya na bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakazenguruka amahanga yabo Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bagenda bababwira neza ko M23 ari umutwe wazengereje abaturage nyamara mu gihe bamwe mu bayobozi batandukanye yaba bo mu nzego zitandukanye ndetse na UN bagiye basura ibice M23 kontrola bagiye bagaragaza ukuri kwa nyako ibyatumye Tshisekedi amahanga mutakariza icyizere kuri ubu ngubu M23 isa naho iri kwibere ku buryo budasubirwaho benshi baraca amarenga bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 hubwo bazajya kwisanga basange nicyo cyanditse igisirikare cy'igihugu ariko benshi bakaza guca amarenga ko ikirwa balkanization gishoboka ndetse ibimenyetso byatangiye guhagaragara neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuzacibwamo kabiri ndetse n'igihugu kigacibwamo kabiri maze Kivu Republic ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara amakuru atugeraho aravuga neza ko nubwo ibitero bikomeje mu bice bitandukanye ariko M23 isa nayo itarafata umwanzuro wo kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko benshi bagiye ba breaking izi nkuru ahubwo yamaze kumanuka nibura ibirometero 2 aho yari iri mu misozi isa naho iri kure y'umujyi wa Uvira ibi rero nibyo byateye ubwoba ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo batangira kugenda basubira inyuma ababonye izi ngabo zisa naho zihunga ariko zigenda gake kaje zisubira inyuma zicunga muvumo ya M23 niho bagiye bavuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ariko mu by'ukuri ntabwo zirinjiramo ndetse biragaragara neza ko hashobora kuza kuba andi mategeko n'amabwiriza mashyashya kuko kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira bisa nkaho M23 byo yamaze kubyemererwa ahubwo benshi bakavuga neza ko iri kugenda ireba uburyo ishobora kuzafata uyu mujyi hatabayemo imirwano iremereye cyane izahitana abaturage uyu mujyi urimo ingabo nyinshi cyane zitandukanye ahashobora kuzabera imirwano itarigeze ibera mu bindi bice ni inkuru zigezweho nonaha benshi bakomeje kugenda bavuga ibijyanye n'umutungo w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaza kuwuhuza nuko wakomeje kugenda unyerezwa n'abantu bivugwa neza ko bafite inyungu muri iyi intambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Uburundi Wazalendo aba bose bari gufasha iki gisirikare cya leta ya Kongo inkuru zigezweho amakuru aragaragaza neza ko ingabo za M23 nyuma y'uko twababwiye inkuru zemeza neza ko bari bamaze kubona inzira inyuzwamo zahabu zikurwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo zikaza gukoreshwa nk'igihembo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto ahemba perezida w'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kumushimira ko yamuhaye abasirikare bakomeje no gupfira kuri imirongo y'imbere ku rugamba ibi ndabikubwira n'inkugerera mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ubu tuvugana hamaze kumenyekana amakuru neza ko M23 izi zahabu yakomeje kugenda izitega ndetse bikavugwa neza ko birangira izishimuse M23 yongeye gushimuta zahabu bivugwa neza ko ari ikamyo hafi yari yicagase amazahabu bivugwa neza ko akenshi iyo tuvuze zahabu aba ari amabuye y'agaciro muri rusange n'amabuye y'agaciro bivugwa neza ko arimo koruta ndetse na gasegereti nk'uko bigenda bigaragazwa ibi kandi bikaza gushimangirwa n'abarundi ngo bamaze kuvumbura neza ko perezida w'igihugu cyabo yagiye ahabwa zahabu inshuro nyinshi maze akaba yaramaze kwigwizaho imitungo bivugwa neza ko afite inzu y'akataraboneka i Buruseli mu Bubiligi aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo akomeje gukorana idiru zikomeye cyane na perezida w'igihugu cy'u Burundi ariko akaza kubikora mu nyungu ze nibinda bigusobanurira cyane ndakubwira byinshi cyane bigezweho kuri iyo operation M23 yongeye gufata izahabu nyinshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza ariko kandi benshi baraca amarenga bavuga neza ko FC M23 ikomeje kugenda itega imitego ndetse ahishimuta bimwe mu bikoresho ndetse byifashishwaga n'ingabo z'u Burundi kuri ubu yaba yageze kuri izi zahabu amabuye y'agaciro ibi ndabikubwira kandi wumva ikimwaro ndetse n'igisebo ndetse n'igihombo gikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Yves Ndayishimiye bivugwa neza ko yamaze no kwibikaho umutungo utimukanwa inzu akataraboneka mu gihugu cy'u Bubiligi ese ashaka kuzahungirayo ashaka kwimukirayo ibi byose turabigarukaho
nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba amasasu aravuza ubuhuha mu bice bitandukanye Mikenke, Minembwe, Puwezero, Bijombo ndetse na muri Plaine de Ruzizi. Aho hose ndakubwira ibiri kuhabera byagenze bite. Amakuru atugira haravuga neza ko nyuma y'igitero gikomeye cyane kibasiye ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu by'ukuri gisanzwe gikontorwa na FC23, igisirikare cya leta ya Kongo cyafashe umwanzuro wo kuhagaba ibitero. Bivugwa neza ko byari ibitero bigamije kuba byakangiza ku buryo bukomeye cyane ibikoresho ya FC23 ifite kuri iki kibuga cy'indege. Nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza, byaje kugenda bite kugira ngo iki gisirikare cya FC23 gihangane n'ibi bitero, kuko havugaga amakompura menshi cyane ndetse amasasu y'imbunda ziremereye cyane yumvikanye ku munsi w'ejo Ikavumu ku kibuga cy'indege. Ibi ndabikubwira, reka mbanze nkubwire neza ko nanone inkengero z'umujyi wa Uvira nk'ibisanzwe ibiturika byo bisa nkaho nta gahenge na gatoya. Masasu menshi cyane aravuga muri grupoma ya Bijombo ndetse no mu bice bitandukanye za Mikenke. Ibitero bikomeye cyane byerekeza Minembwe, remere de perquirwane ikomeje kugenda ibigerageza kubihagarika ndetse na M23 ikaza kuyifasha guhangana n'abawazarendo bakomeje kugenda bashaka kurimbura ubu bwoko. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Reka nkubwire ko ngiye kugeza aya makuru kandi ntari butinde, ugomba kubana nanjye ndetse unkandire like. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ndakubwira neza ko mbere yuko twakubwiye inkuru zitandukanye n'izi ngiye kuzikubwira mpera ku nkuru yemeza neza ko FC23 yongeye gusa naho itsinze cy'umutwe perezida y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tshisekedi muri rusange. Ibi biranyura mu nkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko bamwe mu barwanyi ba FC23 bakoze operasiyo yaje gushimuta, niba twabyita gushimuta, niba twabyita gufata, kuko n'ubundi yaba ari umutungo w'abakongomani kandi FC23 n'abakongomani bafashe imitungo yabo yari isahuwe. Reka dukoresha iyo mvugo ijyanwe ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa neza ko ni imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yari irimo zahabu zicagase. Bivugwa neza ko ari zahabu zifite agaciro kenshi cyane ndetse benshi bahise babihuza nuko bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ahabwa amabuye y'agaciro agurana abasirikare be yohereza ku butaka bwa Kongo mu mirwano. Ibi rero bikaza kugaragazwa nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bafata nkaho ari umukene cyangwa se adafite imitungo karabutaka, ahubwo bagaragaza neza ko ku butaka bw'u Burundi uretse imitungo igaragara afite mu gihugu cy'Ubirigi, uyu mugabo ngo yaba ahafite inyubako karabutaka i Buruseli, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi cyane bahise babihuza rero n'izi zahabu. M23 nayo yamaze kuzibikaho mu mitungo nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse n'ibintu byamaze kuba confirmed ko M23 yaze gutega ambushi ndetse izakugumana uyu mutungo wari gusarurwa ku butaka bwa Kongo. Nubwo benshi bakoresheje imvugo yo gushimuta, ariko bisa nkaho M23 yabikoze mu nyungu zayo ndetse kugira ngo ibashe kongera kugaragaza neza ko ishoboye kandi ishobora kongera gukora operasiyo nk'izi. No operasiyo iri mu inyungu zikomeye cyane, kuko bivugwa neza ko ari amamiliyoni n'amamiliyoni. Bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi kiri kuri cortege ndetse na protokole zikomeye cyane zo gutwara uyu mutungo. Izi zahanganye na M23 kugeza ubwo umushoferi wari utwaye iyi Fuso aza kuraswa, maze M23 yita ifata umwanzuro wo kuza kuba yagarura aya mabuye y'agaciro mu bice ikontorora. Ibi byose byabereye muri Kivu y'Amajyepfo neza mu muhanda werekeza ku mupaka wa Gatumba, nk'uko amakuru abivuga, aho M23 mu by'ukuri idafite ibirindiro, ariko benshi bakibaza uko yatunguranye iza kugaba igitero ndetse ishimuta aya mabuye. Ibintu byongeye kuba bibi cyane ku basoda b'u Burundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagenze bite kugira ngo FC23 yongere gufata abasirikare b'u Burundi bangana gutya n'intwaro zabo? Ibi biraza kuba bibarwa gute? Iyi nkuru iraza kubarwa nande? Abasirikare bagira muri 200 b'igisirikare cy'u Burundi bivugwa neza ko bamanitse amaboko banzura kwihama M23. Ibi byagenze bite? Byakozwe bite? N'urugamba rukomeye cyane, ibitero bikomeye cyane igisirikare cya M23 cyongeye gutungurwa. Ni imirwano yabereye hano muri Kivu y'Amajyepfo nyine mu bice bigana muri Plaine de Ruzizi, aho bigaragazwa neza ko abasirikare b'Abarundi aribo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko benshi bamaze gukonfaminga ko Abarundi batishimye ndetse bisa nkaho bamaze gushwana na leta yabo ndetse bacitsemo ibice, nk'uko amakuru abigaragaza. M23 mu guhangana ku rugamba, ninde urashwe, ninde urekuye drone, ninde urekuye rokete? M23 byaje kurangira
imirwano isize igitutu gikomeye cyane kuri izi ngabo z'abarundi biza kurangira arizo zifata umwanzuro wo kumanika amaboko. Ni imirwano mu by'ukuri yari ikomeye, ndetse aho bivugwa neza ko ku mpande zombi hari abasirikare basize ubuzima, ariko abarundi bo nyuma yo kubona neza kuri urugamba bataza kurutsinda kandi batangiye kugotwa na FCM23 bigiriye inama, twavuga neza ko ari inama yo gukiza ubuzima, bahita bamanika amaboko ndetse aho bahise banashyira intwaro hasi maze bihama 23. Benshi bati aba basirikare bangana gutya ntabwo bashobora kwiha umwanzi batabivuganye, ibi ni ibintu bari bapanze, ahubwo bari babuze uko baturoka bagenzi babo, biza kurangira baje ku rugamba. Nk'uko bamwe bavuga neza ko aba basirikare bangana gutya bose basa n'abagambaniye bagenzi babo. Ese byaza kuvugwa he mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi yaza kuba yemera ko abasirikare arabe, dore ko hari igihe ajya bihakana ariko akavuga neza ko ari abasirikare be bari ku butaka bwa Kongo, ariko bafatwa akaza kuvuga neza ko abafashwe atarabe. Ibi rero byagaragajwe nuko aba basirikare b'u Burundi bamwe bari bambaye impuzankano z'igisoda cy'u Burundi, abandi bavuga ikirundi ndetse n'ibyangombwa byabo. Ibi rero 23 ikaza kubiheraho yereka amahanga neza ko igihugu cya Kongo cyagiye cyifashisha abasirikare batandukanye mu kuza guhungabanya umutekano w'abakongomani. Tshisekedi nawe akaza kubigiramo ibibazo bikomeye cyane. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi yazafatwa nk'uwateye igihugu cya Kongo? Ibi byose turaza kugenda tubikurikirana mu nkuru zacu zigiye zitandukanye, aho igisoda cy'u Burundi mu by'ukuri kugeza ubu gisa naho kiri kuririra mu myotsi. Abasirikare bangana gutya ndetse n'intwaro zabo ariko ziganjemo intwaro ntoya ngendanwa, ndetse bisa nkaho arizo aba barundi bari bafite. Ibi byose byamaze kugira mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ese abagambanyi, bamwe bati hoya ibi ntabwo bishoboka, ntabwo abagambanyi bashobora kuza kuri umubare bakeka ko bashobora no kuza kwicwa, ahubwo aba barundi bivugwa neza ko bamaze kumena amabanga menshi cyane y'igisoda cy'u Burundi, bamaze kuvuga imikorere yabo, tageti yabo n'uburyo barwana. Ibi byose 23 ikaza kubiheraho itangira guhashya abasigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru rero zigezweho zisobanura byinshi cyane ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi, ndetse abarundi bo kugeza kuri ubu ngubu basa naho bamaze gucika umugongo nk'uko amakuru abigaragaza, mu gihe perezida wabo we akomeje kugenda agaragaza neza ko iyi ntambara atazanayivamo. Nyamara bayoborana iki gihugu biganjemo mu nzego z'umutekano, bakuru mu gisoda bakomeza kugenda bamwereka neza ko iyi ntambara kuyitsinda bigoye, kuko 23 isa nayo ifite imbaraga z'umurengera. Yagiye ifata abasirikare guhera iyi ntambara yahereye abarundi ba mbere bakigera ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yari inkundura ikomeye cyane yo kumanuka Minova Sake berekeza mu mujyi wa Goma. 23 hano hose yagiye habatsindira, ndetse yagiye ibasubiza inyuma, yagiye inahafatira mpira abarundi nk'uko byagiye bigaragara. Abaturage benshi cyane bo mwabira bicebo nta nubwo bakunze abarundi cyane, babahaga indura aho banyuraga hose. Ibi rero byose ntabwo byibagiranye, nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi we aracyavunira ibiti mu matwi. Ibi kandi bikaza gushimangirwa n'inyungu akura muri iyi mirwano. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane. Bamwe baravuga neza ko iki gisoda cy'u Burundi gisa naho cyakomeje kugenda kigaragaza kuba cyakora ibishoboka byose ngo cya divansinga maze kize gukuramo 23 hano muri Plaine ndetse no mu misozi ikikije umujyi wa Uvira kugira ngo bumve bari safe, ariko byaragoranye 23 ifite imbaraga, ifite ibirindiro, amadefense atandukanye, amabaragisi y'izi ngabo za FCM23 muri ibice. Ingabo za leta ya Kongo iyo zishimye zihita subira inyuma zirukanka, ndetse bikaza gutuma 23 ya divansinga ikimura ibirindiro. Ibigomeza kugenda bigora izi ngabo za leta ya Kongo umunsi ku munsi. Abasirikare baje gutanga umusada benshi barananiwe kurwanira muri ibice byarabagoye. Ingabo za Angola zarapfuye nyinshi cyane, abacancuro b'abazungu sinakubwira. Ingabo za Tanzania nizo zigihanyanyaza, ariko nazo zirwanira kure. Benshi bakavuga neza ko nta musaruro zitanga. Abarundi ubusanzwe nibo bagerageza kujya ku mirongo y'imbere bagafatanya na wazalendo ndetse na FARDC nk'uko bigaragara muri ibice by'inkengero za Uvira, kandi bikaza no kuba bihuzwa nuko abarundi n'ubundi ni ibice byegeranye n'iwabo, ni ibice bahana imbibi, ndetse bivugwa neza ko ari no mpamvu bagaragara cyane. N'ubundi kurwanira muri ibice ntaho bitaniye no kurwanira ku butaka bwabo, nubwo nabo bakubitirwa umunsi ku munsi, ariko benshi bavuga neza ko abarundi rebo bafashe runini ku ruhande rw'ingabo za Kongo kugeza kuri ubu ngubu. Ndakubwira inkuru yemeza neza ko General Sultani Makenga yamaze kongera gutanga irindi tegeko rishya.
bivugwa neza ko abasore batangiye kwisuganya isaha ku isaha. From now and time for now tugomba kumva intambara ikomeye cyane yongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Igihe icyo ari cyo cyose duhereye aka kanya dushobora kuza kumva amakuru avuga neza ko intare za Sarambwe zongeye kuwinjira ndetse zikaza gukorayo ibitendo bikomeye cyane. Ni amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bamaze kunoza umugambi wo kuza gutera Minembwe ku yindi ncuro, ariko ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba remeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya AFC M23 byamaze gusandaza ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zagombaga kuza gutera ndetse zikarimbura Minembwe, aho bivugwa neza ko bashaka kuhashyira defense zikomeye cyane ndetse hakaza kuba training w'ingabo. Bivugwa neza ko ari za Kayumba Nyamwasa, izo yamaze kwita P5 nazo zikomeje guhura n'uruva gusenya. Ndibuze kukubwira amakuru kandi aravuga neza ko M23 yaburijemo igitero gikomeye cyane izi ngabo z'u Burundi zamaze gupanga ndetse zamaze kukinoza cyagombaga kwerekeza Iminembwe. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi turabigusobanura ndetse turabigarukaho muri aya makuru yacu. Nanone ndakubwira neza ko muri Plaine de Ruzizi muri iki kibaya hagaragaye ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta y'u Burundi gifatikanyije na Wazalendo bongeye kunyura ku butaka barasa amasasu menshi cyane kuri defense z'igisirikare cya M23. Amakuru aravuga neza ko M23 itabashije gusubira inyuma kuko yasaga naho yiteguye iki gitero cyakoresheje imbaraga z'umurengera. Abasirikare bakomeretse ku ruhande rwa M23 bivugwa neza ko bagera kuri 6, ariko nanone hakagaragara imirambo igera kuri 7 y'ingabo za Wazalendo zaguye muri ibitero. Abarundi 3 bafatiwe muri uru rugamba nabo bashobora kuza kwerekanwa isaha n'isaha. Ni inkuru zigezweho ziri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, aho ndi bukujyane Mikenke ndetse mu muhanda mugari werekeza ku munara wa Puezero ahongeye gutegerwa mbushi imodoka y'ingabo z'u Burundi. Bivugwa neza ko yari irimo ibikoresho byiganjemo ibiryo ndetse n'imiti yagombaga kuza gushyirwa abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bari bamaze gukomerekera muri uru rugamba, aho inkundura ya Puezero yongeye gufata urundi rwego. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye nkubwira byinshi cyane ndetse nkagusobanurira uko ibintu byifashe. Reka duhere kuri inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze guhura n'uruva gusenya nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko intwaro bivugwa neza ko yayoherejwe n'igihugu cy'Ububirigi nkuko byagiye bigaragazwa mu mugambi umaze iminsi, nyuma yuko yabonye neza ko gutera u Rwanda nkuko byari bimaze iminsi bivugwa bitagikunze. Ubu tuvugana ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zose zari zaramaze guhabwa itegeko rya nyuma ndetse n'ibikoresho byaramaze kwegeranwa kugira ngo bize kwerekeza muri iyi quartier ya Minembwe cyangwa se muri iyi misozi miremire asanzwe hatuye abanyamurenge benshi muri ibice bya Minembwe ndetse n'ibice by'Imurenge. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero cyari cyamaze gutegurwa, hari hasigaye gutanga itegeko ryo kuza kugurutsa izi drone. Bivugwa neza ko drone zimwe zagombaga guhagurukira asanzwe habika intwaro. Bivugwa neza ko atari Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahubwo ububiko bushya bwegereye umupaka wa Kavimvira